South Africa yonke sibingelele bonke abantu abakhona ababukelayo njengamanje sinezivakashi ezikhona la ngaphakathi esigodlweni abantu abakhona abahamba la ekhaya lo khulumayo uDr Fohla otholakala kwinombolo ka076 026 5726 la kunabantu abakhona ngaphakathi abafisa ukuzozikhulumela bezibongele la ekhaya. It's over to you. Okay. Mijn naam is Sheldon Barnard. Mijn bezigheid is slecht gelopen. Kom ik hier naar Dr. Fohla toe. Vandaag is mijn bezigheid goed gelopen. So ik kan voor een baie dankie sê vir wat hij aan my gedoen het. Mijn naam is Jelly Nant. Ik kom van Imolela af. Mijn man, mijn skoonma is baie diep in die gat gewees. Ons het na Dr. Fohla toe gekom. Alles gaan beter. Ter danke aan Dr. Fohla sal ons lewe baie beter loop. Mijn naam is Rihanna Barnard, ons kom van Middelburg af. Ik is geskei die 15de Januarie. Ik was niet op een beter plek tot ik Dr. Fohla ontmoet het nie. Nou is ek op een beter plek en my lewe gaan beter wees. Dankie dokter. Siyabonga kakhulu. Babukeli ke emakhaya kujule kakhulu lapha esigodlweni ziyabuya kwamhlaba yalingana laba abantu abasuka le ezweni elikude njengoba nibezwa nani bakhuluma ulimi lokuhamba kunezinto ezijulile abenzelwe kona ngezinduku zala esigodlweni zikaMngoyi ukuze uzozwa ke labantu ukuthi basizakale kuphi kufuna uthole utolika umuntu ozokuchazisela ngoba lento abayikhulumako into eyenzeke sebafikela ekhaya sekwenziwa umsebenzi wabo waphakanyiselwa ibhizinisi lakhe nomunye wasizwa ngezinto zakhe ezithinta ukukhulelwa kwakhe noma ukuzethwala kwakhe nomunye wasizwa ngezinto zakhe zasemshadweni inkinga ebezahlukahlukene ezama ukuveza ukuthi amandla akhona alendoda namanje lendoda isenza izimangaliso iyasebenza umgoyi donsa abantu amagumba manomhlaba ngokwehlukahlukana kwezizwe akukho okungenzeki esigodlweni esikhulu kwamhlaba yalingana abangidingayo ngitholakala kwinombolo ka076 026 5726 kinonke babukeli emakhaya siyanithanda sisazobonana kusazohleleka isikhathi abagulayo abadinga ukuhlola nabadinga ukulungisa izinto zabo zempilo nezithinta inhlanhla kanye nemishado engalungisekile nakho konke uDr Fohla uyatholakala namanje usasebenza esigodlweni kwamhlaba yalingana ngiyabonga ithuba amen.